Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay kumata nakaradkad, titunggal may saken na salon at tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan man ni Kabsat Mira, san napud nanagan, ti may patangatang a drama itangam sakbay na. Hello mampay, kada Jonaline Salazar, dita Singapore, Gretchen Abun, Krisha Vinis, dita Palitod Parasiles, Mountain Province. Kasi man ti kunani Kabsat Mira, dir man ang biyanang, dito'y lugar mi panagtalon kan panagmulay tagdudumaan nateng ti pagbiyagan mi. Kat idi na umaak nga aggamuloy ti daga na panak nagtrabaho kas sales lady iti may sa syudad, kat dita na amamok ti nagbali na jowak, idi nayra na nagbakasyon manipod abroad. Gaputa di abroad ti nagbalin anobyok, impalpalastog ko nga rod. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Sa pelanak, manipod ita, dito'y balayan ti pagnaadan ni Mamim Amira, wain. Ison ti Mamim ita. Ta saan natamot lang na kayat ti pudno amamim. Apay ngay daddy, may salang ti mamik nila ang mami Linda. Anak, nabayagan na sininaanak ti inam. At dan sa balya pamilya na. Isong awanan pakibiyangan takin ko na. Daddy, hanga balita nasing patak nga agbalin nga may kadwa nga mamim, sabil. Nasingsing patak nga dayo angam ni mamim nga Linda. Ipatag ka nga kaslag paypayso nga anak ko. Uy, nanak ko, nasingpot ni Mamim Amira. Iso, ti kadkadwam dito balay no agsubliak manan ija abroad, wan. Di kan pumanaw, daddy. Dito'y kalaangan balay. No jak umadayaw, awan pangalan tayo iti kanan tayo. Taawan trabahok dito, anak ko. Isa tari maanam ti agiskwela, wan. Agsingsingpot ka. Kandi mo suksukiran ni Mamim Amira, wan. Wan, daddy. Mira, darling. Italagkon kan kati anak ko, wan. Di mo ko mabaybayan. Wan, hangka nga madanagan taban, tayak nga perme ni Sabil. Itulod ko ije eskwelaan. Sa kontumanan sunduan no madismiss. Nagyamanak, darling. Ano sa mga rod nga ilutuan kan asikasuan ti anak ko, Sana bali? Tapauitan kayo iti kwartayo iti binulan. Gatangin nyo amin na kaya tiyo akanan. Kan rumar kayo no kasi nga awan klase ni Isabel. Tain kay agpasyar, ag-shopping kayo. Wan no ada pag-shopping. Pauitan kayo nga rod iti kwartayo iti binulan. Ay, thank you nga rod andung, darling. Pasensya mo ti anak ko, no medyo adayo pala tirik narakin ka. May kawa pa lang amin na dyan. Ngam patsyak, may ruam tumot lang. Un, hangka nga madanagan andung. Arami dakdamin nga bisko. Tapno, maiasi dagtirek na nakaniyak. Sabil, nakarubwat kan. Mapantanta itulod ka na dyan eskulaan yo. Wan nana, ngam awan pa'y balon ko. Tawan mo't naluto a balunak. Ay na, hangka nga agbalunan. Adamat kwarta mga igatang mo iti ka na may jay school yo. Nairwamak ngamin nga agbalbalon. Taglutluto iti niyaya ka ring iti balbalunak iti school. Ay na, hanan nga uso data balon-balon tadta. Mga kanto iti schoolan yon. Iti school kantin yon niya. Ada nga rut kwartam. Hello, Andong, darling. Nairwar kon di pawit mo nga kwarta. Thank you nga talaga, darling niya. Awalan yaman na, darling. Rumor kayo kan Isabel, tayo kaya agpasyar. Gatangin nyo, ti kaya tiyo agatangin. Wan darling. Inton aldaw ton, tana katurog pa lang mat ni Sabil. Alay nga ron, darling. Agpauitak tumanan, no agsulduak. Bye. Bye, darling. I love you. No kasta, agnanaod kan di tabalay daan daw, Mira. Ay, wan na nalita. Inawid na konta, kasarnak to kano. Ha, apay, mabalin ay apakasaran na ka. Kat nagkasardamot itiim mo na nga asawa na. Nabayag matan nga nagsinada?
Kunan ni darling ko nga andong, ipaanal nanto kano ti kasarda. Ay, kasta aya. Tay katulong dangay, pimanawan. Ay, pinapanawan ni andong ko ata, adamat nga min sadsadot na. Isu nga siya kung natimang kadway di anak na, ta nagsublimanan ija abroadan. Bakit nga minahon di babaununda? Kasladinan kabailan tiyag trabaho. Talaga kiti nga sadot Hanga pambarda ta kinabakat. Imbak-bakat na ate kinasadot na. Ay, wan gayam, bariaan nyo man dato isang aribok na na. Tapagbayad ko no madamdam ay order ko iti online. Sumangpat nga mentad takat. Ay naawan pa'y bariak balasang ko. Nasa papay nga men. Ay, kasano nga ta dato yan? Sapay sagsasang aribo amin dato kwartak. Ni, katama sagwa 1,000. Nay, nagadumot ta kwartamon, Mira. Basit kit di pa'y dato yan atay gat-gatang konti daduma. Ah. Ay, sige nga ro tayo nakman, nagbiro kiti pagpabariak. Anya dagito'y nagado a parcel dito'y nana? Order yung dagito'y? Ay, wan sabil. Tulungan nakman kit di nga manglukat ka dagitawan. Anya nga'y dagito'y? Agduduma Dagitay yayamanin nga plato. Basaw, kanda dumapay nga pang display. Ala, nakad-adong mati plato kan baso dito'y balay, nana. Daanan dagijay. So katak amin nga plato, tamay mayat dagito in order ko. Pangyayamanin dagito'y. Iso nga nangaynata na pentas. Anya, kan ada pa urayak nga order ko. Sumangpat no madamdama siguro dagijay. Iso nga dita pa lang rumwar niya. Inton maminsanan nga agpasyerta. Ay, imbag ta nakita ka ito istorya na. Umaya ka ije balay no malam niya tag pamerenda akman. Apay, anyat okasyon, Mira. Awan, trip ko lang tag pamerenda. Kan uray si nanalita niya. Umaya kan tumat. Agkuyog kayo kon ni Jana. Gumata nga kay tinaimas nga merenda. Tagpa merenda akman kay di. Ituludan naktulangan dito iti merienda ak balasang ko. Tawan agbantay dito istor ko. Unmat nga min, Mira. Alaam dito yun tay ipameriendam. Ta dito'y tayon istor ni nanalita nga agmerienda. Ay, haan may mayat mat ano ije balay ti pagmeriendaan niyo. Basta umaya kayon to niya. Hanga balita pagbiit lang mat. Mangrikap ka pa'y mat biit. Nana, tamabiit kayo lang mat nga agmerienda. Katalang arod Sige, umay kamintaw. Nagpipintas mo't dagito'y plato yun, Mira. Kan oray dagito'y kutsara yaw. Nagpipintas. Ay naidumduma mo't gayam dagiti gamit yun dito'y balay yaw. Kan, kabarbaron samot amin na gamit yun dito'y balay yaw. Pati ti sofa, kabarbaron sa, taad pa'y la cellophane na. Ay, Inekat ko amin nga daan nga gamit mita sinukatak iti barbaro. Nangipanan nyo nga ipadawat yun akada kami. Imbargin kon Anday may nanggulpi nga ng gatang. Aya, pasig matan apang yayamanin dagiti gamit dito'y balay nyo, Mira. Kat kakaiso na nga ada may gatang. Kan tumangat kayo kadi. Kitaan nyo Kitaan nyo ti silaw ti bubidami ni Wow! Itala ang mapansin ko Nagdakkel, naglawa. Nagpintas mutan. Kaslamot tay silaw dagitay babak ng daytan. Uy, katbak nang mat nga talaga ti bumalay itoy. Dakkel siguro ti sweldo ni Andong ijay abroad anya. Ay, hanala nga kayat nga ibagbaga ngam nawad-wad Apay makagata nga iti kakasta no basit ti sweldo na. Da kayon sa lang tinakasilaw iti kasta kapintas dito'y lugar tayo anya. Ay ta big time di asawa ki di abroad. Dakal ti sweldo na di abroad. Sabali at talaga no di abroad ti asawa anya. Ay nakaapapal ka, Mira. Gumatangak man iti biskwit kan juice, nana.
Anya a biskwit, Sabel. Nay, apay ngagmay may saka. Apay, di nakaitulod ni Nanam Amira ije pag-adalan niyaw. Nakaturog pa'y nga minana. Iso agumatang ak iti pamigatak tadyak pa'y nangan. Anya, apay ngay adi nakainlutuan ni Mira. Riniing mo kumaa. Agunget-met nga minuri ingak. Saan na balet ada kwartak. Gumatang akton iti pangaldawa ki jay school. Nakita yun ni Mira, Nanalita. Ay saan pa'y? Apay aya. Ay na, pimuskul mo't jay kiday nan. Di mo't sigod nga awan kiday na, ta-grabe ti kinaingpis na. Wun, kalbo jay kiday na. Apay, pimuskulin aya. Wala na, kan pinaatidog na jay nagababa kan naingpis ako rimatmat na. Aya, kan pinakuluran na jay buok na. Ay na, nagbaliwan tila nga na itasik. Pimintasan. Aya, ay kita man lang nga agpaiso ti maaramidan ti kwartaan niya. No adda kwartam, maaramid mo ti kaykayat mo. Kwarta di asawa na Saan namot a kwarta ti us-usaran na? Kwarta ni Andong Dayjay. Kwarta da adwa Tagasawa da ka nga road. Apay, akin motor iti nakaparada ita parangan nyo, tatabalot. Motor man ni Julaw nga anak ka, Mira. Apay anya dayjay, hulugan? Ginatang nakanumot iti cash balasang ka. Imbargin ka na o tayo katrabahuan na. Apay ngay, manulang matisweldo ni Julo iti pagububraan na. Apay pangalaan na kumanga iti pang cash na iti motor. Kumaano abroad ta mamati akpay. Imposible matdatan. Inutang na dayjay. Baka linaslastugan na kayo. Imbaga na lang nga cash ngam tagagpay sukat utang. Kung nanamot nga may nabinayadan lan. Kanalay nga may nga gurnaw day anak ka. Oray basit isweldo na. Adala tayo duldulin na no ko Pilitan na nga mente gumatang itihan namat nga road nga kaya. Imbes nga bagas tigatangan na kuma. Haan tadagita kit dimot motoran. Ne, adamadlaw ko itamatam dyan Pinasil po am sa matdata ko rimatmat mo. Imapalak ngamin kan kamera. Kan adda ngamin nangilibre kanyak. Inlibre nak ni ipag ko. Ay, han mo mat nga bagbagay dyan Plat nga min datagong mo. Hanga maibagay itarupam. Trying hard kamat gayam. Orayan Tinapatag, mapadasak mat ti umatidog ti kurimatmat na. Oraya, tako na nila kay ko abagbagay ko kano. Ad-adda kano apimintas No kasta, nag-flightan ni ipag mo dyan Wala na, nag-flight idi na minsan nga aldaw. Anya trabaho na ijay abroad ngay. Ipakat na ti kinaners na ijay nana. Aya, no kasta, dakil nga rod ti sweldo na no nurse ijay abroad jay ipag mo. Diyak mo nana, wen siguro Hello, Andong. Nayunam tuman di ipawit mo ta dagatangak nga project ni Sabil. Di na yunak mo tanting pawpawit ka. Kurang ka di pa na dyan, Mira? Kurang pa, Andong, darling. Kan pasukat ako majagit tayo, tani. Masursuro na kito ka ba? Nagparamid kit din iti dakal nga gitna. Inartapan na matan jagit tayo. Anya? Iso nga na yun naman ti ipawit mo niya, tani. Awanan, bumakbak na nga dagito ka ba ito'y. Masursuro na nga. Kaslada nga agpaspasikat. Kat ba'y ano niya ti kayat da nga ramidan? Agasam, jay ipag ni Jana, nag-abroadan, kat ni di makalan jay balayda. Jay matanak ni Tata Pedring,
Gimatang iti luganda. Ay, masursuro na ka mangkit kita. Anyat pa kasuro na maya. Husto ket di ata pumintas mo tibiyag da. Ay, basta madmaditirek na andong. Lumastog damat no bumaknang da. Pasikat dakit di Nana Mira, at dagatangak nga usaran mi di eskulaan mi. Nayunan nyo kumati kwartak. Ay, agruam ka nga. Basta agsaw ka, eskulaan ti pampambar mo. Amok nga pambar mo lang datatap no makadawat kay ti kwarta. Awan ti maitut ko. Tada nang igatangak iti kwarta. Ala, kasanungatan. Sapay deadline min inton bigat. Amok nga glaslas to ka, Sabel. Hanga siyak ti laslas to gam. Ta eksperta kon iti kakasta nga bambanag. Hamo nga maialis tali puspus ko. Agpapaaramid may titidakkel agit di karupa tayaw Marilita. Uwan, nakita ko. Talaga saan nga agpaatiw day ta, Mira. Imapalakit di kadagiti daduma akaaruba tayo. Sa bali, tinadlaw ka nga ugali da siya babae. Kasla maditinakam na, no makita na nga umasin so ti karuba na. Ti kayat na nga main, kat isudalaang ti maya, ti panagbiag na. Ti kayat na, isulaang ti napintas, tapakasikuran na ultimo pa nagpapintas ti kaaruba na. Ay, mali at kasta agalad ti tao. Imbes na maragsakan ko ma, tarumang aymot akas kadakwada ti kadwada. Saan ta nasakit mo tinakam na? Ultimo di pa naggatang ti anak ko iti motor na. Kas nasakit ang tinakam na. Ay na di na ngamin kayat ti maartapan day ta babae. Di na itulok nga da nabakbak nang kan napimpintas ngam isaw. Iswa kita kanayon ti panagpapintas na. Oray kumaan o pagbambanugan na ti busbus-busan na ngagpapintas. Saan may pagrigringatan mo't jay asawa na? Wan nga rod ngamawan mo't kit di ti bibiyang tayo dita Masao tayo laeng. Takas jay mo't ngamin ti ugali na. Madlaw adi na kayat nga umasenso ti karuba na. Ti kayat na isulaeng ti umasenso. Ti salud-saud, amo nga tanilakay na, apagpapapintas na laang ti ipaw-pawit na akwarta. Jakla mo pare. Ne, apay nga inig ka mam ta cellphone ko, Sabel. Awagak ko man ni Daddy, Nana. Ay, apay anya tibagam kanya na. Kaili ko na makasarita. Inalamot ngamin ti cellphone ko apang kung kontakak kan kuana. Ay na, nadadalan da jay. Kan hantan nga gumatang iti baro tagastos lang data. Di mo pakibiyangan ta cellphone ko ita. Kan madama ti trabaho ni dadim tadta. Hanamat lang nga masumbatan ti awag mo. Mabisina ko, Nana. Suruam nga men tagluto iti kanam Han mo nga iasa amin kanyak. Dakkel kan, Sabil. Dapat amo mong tagluto iti kanam. Anya nga iti lutuag. Awan mat karga ti ref tayo. At da na bati nga sardinas ijay. Lukatamon tayo so ti sidam. Da kayo ngay? Saan kayo amangan? Hanan, rumwarak no madamdama. Mga anak to'y jerwaran. Nanalita, adan samat illegal nga aramidan dya anak ni Tata Balot. Ha? Pagkunaamot, Mira. Tagim matang damot manan iti automatic nga washing machine da. Kanada pa'y TV nga kadwa na. Anya, kat agsusweldo mo't di anak ni Pare Balot. Aha? Apay, umanay jay sweldo na nga igatang na iti kasjay. Kat nangay namat ti kakasjay. Adan samat illegal nga trabaho na. Hold up samat. Uno ba kada sideline na nga iskam? Ay, narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pa maneknek mo, Mira. Kan oray jay ipag ni dyan na nga nag-abroad. Nabiit pa'y lang abroad. Nagipatakdaran nga dagos iti balay na. Dakkel ka no nga minti sweldo na kas nurse ijay abroad. Aha, imposible matdata. Baka kiti ada kabit na nga bak na nga afam. Anya, tila sasawam mo't, Mira. Managatap ka talaga.
Ti sumat. Ay, awan na kita nga tatao. Handa nga lumaban iti patas. Puro illegal ti amuda nga aramidan. Imbag ti asawa kata nadalos ti trabaho na ijabrood. Ngam dagita da dumangay. Agaramid da iti illegal tapno lang bumaknang da. Awan babain dagita. Ulitek, Mira. Narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pa managnak mo. Tano siyakla amaysa. Jak patyang nga damadi nga aramiden na. Sakit la tinakam mo dayta. Tadi mo kaya't ti maartapan, Mira. Agyaman nakta pinabuludan dakiti cellphone na nalita. Naawagak matlaangan ni Daddy. Basta di mo latta sasawanan kin ni Nanam Amira nga inawagan ta ni Dadem. Ta sigurado nga agungot dayjay basang. Nana, nabayag nga minan adi nakikikan iti kwartak. Ado pa yan tilangan ko tawan mo't pagpletik ang mapanag-eskwela. Ala, sana bale. Ta nakasarita mun ti amam balasang ko. Hello Andong, darling. Naglunak gayam ta, pa-extension man ti balay tayo. Hangkamat gaminan nga agpaw-paw it. Di mon garawan ta balay, Mira. Ngamin, sumangpet kami ni Timabiit. Ha? Wi, asino ti kadwam nga sumangpat? Kadwak ti ina ni Isabel. Anya, ni, apay nga kadwam? Umay nakadialaan na ni Isabel? Lading itak, Mira. Ngamjak ni namnama ti kaste mapasamak. Kinapuno na. Naurnos min ti amin kada kami. 2 bulan ang tinapalabas. Anya? Andong, apay nga'y naramid mo ti kastoy kanyak. Apay nga linukunak nga'y. Lading itak. Ngam ado tinakaupayak kan kamera. Binaybay am ti anak ko. Dantani pa nagdrapan, gapoy ti aramid mo. Unam ti pa nagpapintas mo, ngam ti pa nagadal ti anak ko. Ha? Nagtalikakan ka. Tati amok, mataripatom animbag ti anak ko. Ngam saan matgayam? Andong, ikanak ko mamatitimay sa pangagundaway, ha? Han nga sinang adagos ti bagbagam. Kan kasanon nga jaylon ko, sabay medyo dakal. Bayadam talon mo kat nga ron. Mas pilyag ti ina ti anak ko. Tanabayagan ang nagsinada iti lalaki asim murutan na iti. Sorry, Mira. Ngam saan na data ti pare ti tunggal may sa. Kahit papanam nga rod itan, Mira. Agawid ako na ijay lugar mi, nana. Ay, mapanak manan agmula iti kamote, ha? Ala, kaasi kamot nga rod, Mira. Ti amukot ag nanayo nun ti kinapintas ti biyag mo. Ngam kastamot ten tinapasama. Oray siya nga rod. Hangko nga ninam na mga kasto ti mapasamak. No ada ko makarapatak nga mangidarom kanya da. Idarom ko iso da nga doa. Basta papanawan dalatan ti tao ije nga balay. Awan karbengam ang mga ramid iti kasta. Ta isudat illegal nga agasawa. Ken pundar da nga agasawa da ija balay. Isuda nga rod ti adda karbengan na ijay. Unay matante kasto nga nagtungtong palak. Kababain pa kitin. Impal palasto ko nga di abroad kasawak. Ngam sininanak matlang. Nagkasang ti kasto nga nagtungpalak. Nanalita. Kaslaak lalumnad iti nakaro abain gapo iti kasjay ang nagbanaga. Nagsakit tanang namnama aklagayam iti awan. Nagawid ak nga rod iti lugar mi kat kas iti sigod, tinulungak manan nagiti dadakkel ko nga agamulo iti daga. Aging ga anak asawa ak iti padak metlaman nalon kat ita addan upat nga anak mi. Panagtalon ti pagbiyagan mi kat orekas kasano, may sabsabot mutlat na ti kasapulan dagiti anak mi. Alakastan, tigayim mo, Mira. Alagagayam di tanti nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan!
Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayamyo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.